buat baterai. Ya, ada gitu. Electronic stability program on off-nya. Kita dapat back. Lanjut, emang untuk speedometernya ya standar, ada RPM, ada speedometer, ada tachometer, ada tekanan, ya ada tekanan apa ya, motor ya. Di sini ada tangki ban bakar dan ada MID. Kayaknya MID-nya belum warna deh. Lanjut ini untuk lampu. Di bawah ini ada head unit. Di sini ada apa namanya, buzzer buat sensor parkir. Terus di sini ada LED controller. Berarti ini mirip kayak Legalike-nya sana ya. Ada LED-nya bisa diganti. Terus nah ini lampu kaki. Mas, gimana Mas tanggapannya naik bus kayak gini? Lumayan nyaman Mas, nyaman benar, nyaman deh. Charger ada, mejanya juga ada. Di mejanya ada. Ya, charger ada ya Mas ya? Ada charger. Mas ini baru pertama kali nyoba bus kayak gini? Baru pertama kali Mas. Baru di pameran auto show? Iya baru. I'm a solo, but I'm not gonna drown. I don't need no shoulder, something I don't understand. I'm just gonna run right through the rain. I'm just gonna dance right through the pain. Louder than my head, heartbeat louder than my head. I just wanna feel that rhythm, feel that drum, louder than my head. Sampai sudah ya. Ibu kan lagi di sini nggak bisa jalan. Ada. Kalau saya ngomongnya agak